Umsakazo wemango iBizarre FM ku-104.1 The Pumping Beat of Egas. Yena mhla kubungathwa ke iMandela Day lami libito ngiPrinceville ngilanza ke mnaka nami ngilende ukuthi leli libe imnaka day ngilomunye lo wentamsebenzi lomuhle ke especially ku community yethu ke na community yak social media la because kune podcast level okuthiwa mnaka podcast la ngathi no asibuye sibungate lejala kithi la uyasincedana la emsakadweni nje emkhathini weliviki besixoxisana naye ke na Prince Maseko unkosana ku evening classic la sincede khona nje wathi angaphuthi akahambe ayenyangeni mina kethu angikwamukele la emsakadweni kunjani Sivukile sine mina kethu la ngaphambi kokuthi sibungade wena because uhlale uwena lo msebenzi lona khona mhlambe leni kuplanile nemnaka podcast for 67 minutes yaMandela kumbe ngendeka neyicale itolo because mina ngicala itolo kuyena ekhona leseplanning playing something for example khona amadoda afike ngawo khona la ngicela khona so bonke ngiyathatha wale senza ule one then from there then go connect something that le from him from him what is ngamike ngaphambi kokuthi sikhulume ngalomsebenzi lomuhle lo wente Soweto abantu ngendaba bakubona ku social media bathi ukuthi wena wala khaya wena ngikhuluma nabani wakabani lovela ku mina ngama lami lefana mina ngisekho ngosibongo sami wamsisi ngicala intaka cele enkomeni mina kethu so uyadisakatela ku social media la unemnaka podcast kunemahlelo lahlukahlukene kune morning drive kune evening drive uphinza usebenze nasemini ngifuna ukuthola ukuthi into yokusakada bonayo because the social media ayifika manje la so anisiqale ukubona ku social media lesikhathi sede bonako lokho even nalento give back to community into lebunayo usasemncane usasemncane mina vele ngicela vele ukuthi ngifuna ukutela kwami vele my dream is help people so kuma mina ngikwazi ukusiza abantu then ukusakada lokho kube yinto ukuthi akuyinto ukukhona khona nabantu ku-social media okay social Sikhuluma ngokusakada la unemnaka podcast ku all social media icale nini angifuni ukucambela amanga mina ngikwatile omnyaka lo so icale nini imnaka podcast uyisungulene yo isibuka isimnaka broadcast yena icale like 2020 yes 2020 investment African Development Bank konele esentoro ngaqala antamati ngizama something intendele nje ukudlala ngathi ngabona into yami iphakama ngathi ngathi angimayithanda ngempela I think ngani yabo kanjani ihlukaniseke kanjani because kunale community work lo lwendawo kunale morning drive kunale evening la sinokubamba khona kahle ngoba sisuke setindlini kunokuba busy ihlukaniseke kanjani so yabona extend lapho morning drive ila mina kanti uthi ngisemsebenzini and then yasithi kunde ngaba ngumele ukuthi mhlamba for example ngihlala phansi kuma business all time ngiyamtshela khona abantu ukuthi ayi madoda ningibambeni ngithathelete so ngidabangkhona and then kanjalo and then futhi ngokubuka umsebenzi wabanye abantu khona la ku-social media njengoba ukhona lomnye umfolo engitholile nje khona la social media bengafayithu ngathi trading and then khona Facebook office ngweke longibudobese kakhulu wena lokuthi ngiqhubeke ngomsebenzi wami ngoba wena ukhona nayo abantu ukuthi uyabakhela izinto abanede for free kumanje nje ngisaqhubeka nabo ngisola ngibhike ngibuka lento la yakhaya abese seyafona so after so ngilang batela khona ukuthi madoda ngibani positive ngilang motivate khona manje ngibetela ukuthi ababe positive bani ungathi mhlawumbe wena ugcina mhlawumbe sothi sasela phansi because of abantu bakhuluma nokuthi understand so ku-evening yilapho ke it's a wonderful story it's a nice show ke lapho ila ngena khona-ke manje kungena inkunzi-ke manje lapho ila ngiba khona ila ngibamba khona uva ukuthi hayi ingenile intana kamsisini hayi mana all the way from zakhe la ngisho khona ila nami kumakethe khona ila nami ila ngifundisa khona futhi because of khona la we learn
we teach, we motivate, we cancel, we promote also. So we have to promote again, my brother. To promote when you tell us about what you are doing, and people they don't know about what you are doing. So we in this life. Ila nabantu bakhona ukuthola ukuthi wena what are you doing, so that if kunama-center somewhere bakhona ukuthi kwenzela ukuthi wena wasibakuwo. And sifundisa ukuthi sikhuluma ma-positive to the people. Things that are going to be positive to the people. Le community work ivela nini yona, ivela ngema-weekend because so highlighted ukuthi emkhathini weliviki uyasebenza? Le community ivela like among all. Okay. I'm spending every day. Yeah. Every day, for example, just around the Nalum. Community working right around because of women Gemini now, information. And we are covered with social media. I'm like, go to talk. They got my lender ngayisho mina kubalekile because uvete une episode lebantu lebe ba addicted angini, so nase singathi bekabhema inyawuphe, so kungijabulisile kubona into leyo because asivami kubona abantu laba recover ngasikhathi abaveti lo msebenzi loyo, so ngikwenza singaka highlight kungijabulisile mina ukuthi uvete into leso. Hey umuhle sesilapha bekacabanga ukuthi uyamshela ngendlela umtshele ngayo akumfanele, ngeke bathi bekabhema lento leyo, abantu lababhema lento leyo uyababona banjani, so yeah kungijabulisile ukuthi uze wasendela ne series le nje. Yeah, ungaqhubeka. Yeah, uye ke lokho kukhuluma ngayo khona lo msisi. Wuqala, ngamthola mina bekafabhema uqala le inyawuke. Yes. Ihunga. Bekafabhema le. Ngamthola mina bengisafamaza ngathi ngithola ngambona hamba la ngapha. Cela umuntu ambisa ongena efamasi. Mina asasamtshela la kwenzakalani ngawo masisa. Wayesolusa wangitshela isitory sakho ngathi mina masisa wena you need to take a decision. Ilapho la kaqala wena njani ukuthi no this guy khona senzo. Asinthathe decision. Ngiyele ngiyile dala manje sakhuluma naye kuqala. Wahamba sakho ayipende isonto gcina sekuyakubona yeah. And among that, my teacher, and I'm not telling you, he's coming from my soul. And then I'm not teacher, but not now. What we to see so people need to take easy. When go to when the Kuluma, what action. Noma bangaminta rap ko na laban ko na umtelile londo matana watini noma bangakhatha bangaminta everything. Yes. Long wena ungathi angeke awufuni kuyekela lento angeke uyekele. Khatha isizini ukuthi awusayifuna ngani ukustopha njani. Nake on behalf of the community nje yala South Africa ngifuna kuthatha nalithuba sibonge umsebenzi lo wendako la uthatha isikhathi sakho lekufuna uoffer ngaso uye ku community ngibone namake lapha abambe liphalish ngalenye indlela wamkhomba, so asibonga konke nalama business lo wasupporta usibonga but nalo msebenzi lo wenda ku community ungavaleli ngaphandle labanye abantu babuka abantu abadibhemela dzakamiva kuthi nje bantu laba useless angeke bancedeke, so that's why ngithi sibabonile ama episode la ukhave khona nalabantwana lo bancedisa kula aba talented labancane ngibona uvakashela nemabhede imuningi lo msebenzi oyi1, so siyayibonga nje nemnaka broadcast muhle umsebenzi lo wendako sithi chubeka uwende ngiko nathi sibona ukuthi dedicate lesikhathi lesi thukuwe sibungade wena ne broadcast show yakho, so kumuntu lo ongafuna kuyilandzela abone tonke letinto lesikhuluma ngathi athi khona kulandzela nalamahlelo bakulandzela ku TikTok na ku YouTube TikTok umnaka presto. Yes. Sikulenzile uyakhumbula la kuzasu sithi wena ufuna ubuye tosakada la, so sikulenzile anguvakashe ekhaya sina wethe utoletha imnaka broadcast show la moyeni but sikulenzile manga lapha bese mkhona ukuthi umtala khona ngala. Yeah. So ngakutayita ngala. Yeah. Ngakufake ngoda ukuthi ngikho sesibuka ngithala khona kakhulu ukuthi yabona ukuthi ngiyakuthola khona. Yes. Nakethu sibongile
Sithina sitakubamba online kumnaka broadcast show. Namhla sicela singakubambeleli qhubeka yona umsebenzi lomuhle lohlala wenda. Siyabonga ukuthi ube nazo la msakadweni bhuti. Town Breakfast ku 104.1 The Pumping Beat of Vegas. Ngudoctor Simbita ngamnaka ke wenda hlelo lelihle kakhulu ungamlandzela ke lapha ku TikTok ulandzele ke mnaka broadcast show.